Iro pungala tala na pancaji ki okolino situngetungan na aga jiro akatana silengan itu bate na pungala tala pancaji olok kolok na nyeru patawe yeru patawe pancaji ko pungala tala lay surule pangokolino mala bokong nang kanabawat tama suruga. Jadi ancajengan na tu taulino untuk makareso kolino dua akaresoi lino akaresoi ahera lino akaresoi samana melo kitu mananungan ahera akaresoi yang ga ale makada mati ni baja betul na iya kolino ya karesoi samatta melo tu mananungan iya ko matangangi makaresolino nabat tawe dina magagi papisau jolo apa melo mukit tu mananungan baja pasini pataru iya ko melo ni magaribi tate lima ni tutu ni tokoy baja pasi melo mo kito mananungan tapi nareko akhir ayak karesoi angga ni ale makada mati ni baja berama peri-periki tami watue ay takar sinampo pi matupi mati gamma ni baja di naganda mala kaya tunga-tunga ni gakana makada pungala tala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun purade upancaji jinna niru batawe sangadinna makasibiang beribadah pungala tala gajero maperlungi tawe ibadah tania amu silino tawe degaga makasibiang detona rogi pungala tala niga pale rogi idi ni rogi apa itu ya sangi ibadah pakasiwiang pakodong untuk pano ipamasina pungala tala pakodong untuk pano ipamasina pungala tala ya kon ke pamasina pungala tala ko di aja di pagaw makigune ridi makigune lino makigune ahera kon kamu pamasina pungala tala tapi kung kagagi pagaw na diga pamasina pungala tala makasolang ako lino makasolang ako ahera silino masal malabing kadere jadi anca jigat di rupa tahu untuk makasiwiang beribadah kodong ipamasina pungala tala jadi kung katau tuak kolino na de na milo makasiwiang salanca jeng ni anca jeng na mi olok kolo enala agan cagin olok koloe mandre minum matinro kawin himiro olok koloe detona sampajang detona parlo mas sapari tapi tahu pancaja ko pungala tala untuk dina pado olok koloe sini no masalah malabing kadere watuna itampu tawe laitana ini menyukup pungala tala alas tu bi rabbikum taniaga pale ya pumu Rab itu betulna talun rupa mapancaji mapalihara si bawa mak bere dalle alas tu bi rabbikum taniaga pale iya pancaji ko taniaga pale iya pelihara ko taniaga iya maleko dalle iya ngakui bala syahidna wa ngakui usabi makade idi pancaji ka idi pelihara ka idi malenga dalle iya kode na mangakui anak loloy lalabubuan indona lay pacami manyuko pungala tala dina jaji tu kolino yan tunang kataw mati malurang ang kataw mati lampatan
tapi mangakue maka da idi po pancaji ka idi piara ka idi malenga dalle maka iya nae le suruh talyo kolino gangkana pungalatana podang maleka maleka angkat tu ataku metalyo kolino oki maleka siaga umuru na paki na salelino na oki min maleka angkaya le si taung angkato ya le si asumi kato tau si asumi kolino mati ni kato si taung kato 10 tahun angkato si 100 tahun tergantung pura patentu pengalatale gagahe makanya untuk sapa ya jalan na tawe deto na perlu sapa kata lo sompa niki mah kata lo sompa neka sapa amatiang dina perlu pura mimana cata malaikai mo tasapulino sapa matiak ko de pradapi jelat tadi itu nadapi dito mo monro kila lampulan ko nadapi jelata to mati to nomor sidi nataca ta malaikai adalah ajalannya jadi dia perlu sumpah teh sapa jalan yang kedua na cata malaikai lipat tentu ku pungalatala dalle na jadi mau ditasapa dalle mesti aliki apa kurangnya na cata malaikai mau ditakareso engka to dalle ta apa ko capu dalle na tawe mati ni ore takareso engka to ko angka dalle ta mesti tumupi agam je pale pakatulu-tulu ki mako ke tanya je dalle waramparan mi lengi waramparang lengi dalle ya ko dalle rezeki ya ko waramparang almalun teh waramparang itu terkadang ya karesoyi na deto masampajang waramparan nami anae waramparan nami apoe waramparan nami taulainya ini rumah-rumah pakatulu-tulu kita pik dalle dena wat di mati teh ko deni eleki dalle ta bahkan amo joka na ajewe pura tona cata malaikat makada seko joka na ajena ikon katau capu dalle na de panaletu akaka ajena ina tunang kada geruta angka tau melo lapu we masola sola jolo napa mati mahage pade pada gena joka ajena angka tau gena di joka ajena tapi yang kamu pada lena we gangkana kepo makanya tuh repatame rumah sakit na impus persis capu telu botol mati dalle na de panatama dewa di mati teh ko de pana nah latu dalle na jadi setengah dalle itu mode to sumpah sapa dalle mode makanya digaga tuh parentok ko kurang si bade saya perintah sapa dalle digaga perintah sapa dalle angka makada maapale ko makada fa idza kudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah kupura ko masempajang tak bare-bare no sapa dalle mo tania dalle ko tu dena kada wabtagu min rizkillah wabtagu min fadlillah sapa iro angke na purio pungalatala natala ko ya sena linoe tania dalle ya ko dalle ta mesti libawangi maleka angkaro dalle na yanung bawa na kada pusa ka je pung magai na deji ka na jama agama wan na jama roe agama wan na jama dina galung dina pangimpa dina toko agama wan na urusu maka dei pung Allah taala paresai tapna ya ko makanya ni keyakinana ale bani dalle na magalinrong ale bani magalinrong tapi paresai diro tapna iya ko di makan jak keyakinan na aja muling magalin ro jangan gai magi balik iya ko di makan jak tapana iko saparang saba jadi kong katau magama di nasampa makareso malaikat saparang saba malaikat pakai dua tina tawe nak bere sapa runtuh ka jamang malaikat sibu apa magi di na jadi koi dalle tadi pada tu koi
Tapi makanya na keyakinan na magalin robama ni pole. Guru Teki Haji Abdurrahman Ambo Dale. Kagana kana galung. Dena kana pengimpang, dena kana toko, aga pale mak dakwa mina bapak guru agama. Agama mina urusu, degaga nyamali nona. Tapi maga dale na. Hakari pun ada bawangi dale na. Aga pekunwa nakarai patumpui bawan ni. Makanya naru cerita anak guruna iya ko paralui dui guruta. Kia Haji Abdurrahman Ambo Dale tama mi bawa kamarane sakadaga na pagau. Sisa na masuk koko ni dui mega. Aga no pagau di. Nule malaikat magalin rupole. Pulangi atau ka puliaw ka sore wallahu alam binirisan. Sini no masalah melebihi kadere. Tapi ko makasingi tepat na makanja keyakinan na. Tapi ko bangsa tay di dia makanja keyakinan tami ale makwaro saki jangan. Nyakanya parese yolo. Ya ko di bermakanja kan akibuakan ni sabah. Sini no masalah melebihi kadere. Jadi dale na pure patentu na cata mereka seko licak na warai seko tati na wae seko joka-jokane pas-pas iro na mati tahu. Yang ketiga na cata mereka totona toto makasing toto masalah ya ko toto na tahu mancaji punggawa amu majarat na mancai punggawa to. Kototo na tay sogi amu dega na jama sogi to angkat tau dega na jama na sogi mengero moto mengiro lau mamotoro nrewa si mengero moto mengiro lau si mamotoro tapi tau sogi ambona sisa na mati ambona alena na cadidi waris tunggal sogi silalona degaga na jama toto na sogi. Tapi yang kata tahu toto na kasiasi gapa jaman na mapamula subuh-subuh tate talungupi subuh-subuh ipabukonyo ko benena menre bulue sapa cani arwe pinalisu latui bolana arweng asara pura sarana latu bolana ipandre palopi si oko benena pamage melo si los tasi sapa bale lo sapa bale tanga banding matu na lisu si cek debatin rono ko bolana ipabukongi si mende si sapa cani pule sapa cani mataru si sapa bale pule sapa bale matindro cek de sapa si cani sapa bale sapa cani to liaro bawang mapamula nene negara makuaro latu alena denan kana sogi pada jamanna tali waliwe ganna toto na ni matto makuaro. Jadi telu na cata malaikai ajalena dalena si bawah totona pura cata ganna ya serah ulas 10 sona le jajeni nanai taleno kolino nanai sisana mita taja nanai nai te kadang elino mega mapakatulu-tulu gangkana iya tu empetari nanai pale magina tari napa si banding si bawah godaannya si bawah kekuatannya dia seimbang aga godaannya ternyata elino mega mi jamai angka bulu mi palele angka bata mi bangung angka tasi mi liu angka bola mi patingka mega ada mi jama sementara kekuatan anak yang lahir itu desisa gaga magalakan ni manu bunga jaji na anak lolohe kita kira manu ku bunga jaji tapa langsung kayak macin lolo kendo na sapa dale sapa beni tapi yang kagak kita anak lolo iya to jaji to mesabing ku si bambo na digaga malam mai tawe watuna bunga jaji sementara lino mega jama iya na rotari tari na nae ule muga papuli jan cikwe maka deh uang aku ini puap pelihara ka ini pancaji ka ini malenga dale ule muga maka tani
namiga mapakatulu-tulu yang peteri. Maka dari pungal tala aja namu teri. Aga na pale nakada pakedo mui limamu. Pakedo mui ajemu. Pakedo mui lilamu. Pakedo mui otakmu. Jadi pakakkas na weringi pungal tala yo kungu pilala bubuan indo nalingi pakakkas pungal tala ye. Nalingi aje, nalingi lima, nalingi mata, nalingi do cili. O kamu pilala na bubuan indo nalingi Yar waktu no kebuan indo seakan-akan iro gagero mak ganggu mi. Ipung aja bana ji boleh nga aja de tu melo joka. Aja da bana boleh nga lima de tu le makatani. Panci pali bubawan apa do goloi barak manyama kak maculi lala bubuan indoku. Mati maha tahu Allah maka di pengelata de alamui. Angka matu munrui pakai itu. Sisa na jayo kolino, ayo na roy paki ni. Paki do kedo mili mamu. Teja yang katu tahu, na paki do kedo mili mana, na letek bulu paki do kedo mili mana, masero eskapatore na palele bulu paki do kedo mili mamu. Angka tu lima na majalo jamai. Matingka bolana dia nak kena kereso. Lima na ni jalo pakai dokter mamu artinya apa? Ya ko jama lino deto nawat dia kataila de pakai dokter lima makutum ya sana kuang kawat di jama dari tajamai. Tapi tujuan utama kita hidup adalah ibadah. Maka silo kupung Allah Ta'ala. Ya ko purani makasih dia purani mas sampai subuh. Purani mak baca-baca Quran, purani mak sikiri-sikiri, purani dena gawa ke jama, angka jama-jamang, jama nih. Tapi koma jama kiro matu supaya terpelihara kayak kinata lo kumpung Allah Ta'ala, aja nokoki jama-jama teh mak dan nuat dalle aja. Aja nokoki jama-jamangnya tajak dalle aja. Apa purani magakiona ro? Waktu nak kada pungal Allah Ta'ala, alastu birabikum, tanyaga paleya. Pancaji koya palihar koya maleko dalle. Tanya ke palihar maleko dalle. Bala syahidna uja puipung idi malenga dalle idi palihara ka idi pancaji ka. Jadi koma dan nunyi okko jamata popole dalle berarti musri sia sana. Tengkari sio naro jang citer we. Maka idi pu malenga dalle, magi palinoko ki jama-jama tersapta aja dalle. Makanya kok makare soki supaya aja stres aja no koki Ramadan dua dale tapi koki pungal Ta'ala tugasnya hanya pakai dokedo lima jama ki jadi kong kaki mak jama itu karena perintah Allah itu adalah ibadah hasil pungal Ta'ala pemaliki. Makanya kok makare soki sudah pangkat tok bangoki angkat tok bangoki aja stres aja mari pungal Ta'ala maliki dale ya koma jama ki ilas karena Allah nang katau pabanguan duan rupa lalana imma gi makkamaja ki imma gi mapindra ki kegia sama kamaja wah pura tu ita banguat tawe na banguat ki tawe wah impas kamaja ki aja na tamacai makkamaja ka nala de cengkolino lo wajah de itu no keserumun di wajah yang kedua maka reso ki ilas karena Allah na bangoni tawe. Yang kedua mak pinraki teka sama pinran denang kalau bangoni teh tapi na bangonga winrangi ngaja ka matu kade mulai maja ka kolino kumatu semon rilo tuntu ya ko dega mak kamajarang sorry mundri dega malah mak kamajarang dosaku alamanangi jadi dega masalah nariko berjama-jama lino ibakero angkat naro gay ko jama-jama lino pakai dokedo mile ate santai saja santai muki dina pada nariko akhirnya ijamah mesti kata-katai apa iya turut tujuh te pancaji sini no masalah malah yang kadere gangkan no kolebo na lino apa onro lepa-lepangan yo kolino dena yon ritaru pada milono ketolo sompa
Iya ko macet tu pas sumpah iya ko angka na polian na parewa kampung na. Sisa na matun rewa pole sumparan na iya. Apa mega na kiri rewa kampung na manyawa na. Apa angka na kiring. Tapi juga ko angka pas sumpah. Mega na polian tapi siko angka siko capu. Siko cap. Siko angka siko capu. Degana kiri lo kampung na. Sisa na mati paspor na igusur lisu. Angka tangga bani. Masih yang ke koso ya pada kana polian. Lino ko yon rema ko dibarakan perantau merantau ke kolino he. Iya ko tahu macet tu kolino. De na capuri bawang idalle na de. Tapi aga paling na balance ko na puri pungala tala iriasa na kiri lo ko suruga. Iya ko tahu macet tu kolino de na capuri bawang yung muru na de. Tapi umuru na napake untuk ngurus agama. Iya ko tahu macet tu kolino de na pakai guna salay totona. Na pakai guna toto madecena untuk ngurus agama. Macawe ko pungala tala maka iya matu manyama matu kumati masanana angka na poliang. Kana pole matu koro. Tapi risesena tau de na macet tu umuru na capu bawa sia-sia. Ako yung bola rondangi capu. Madosa ko bola rondangi tahu de. Ko paronda mo. Yung ko tanya paronda no ko bola rondangi itu sia-sia. Napake gune dale na capu bawa degana kira selumurina pungala tala. Totona makanja totono kolino tapi napake guna ni untuk anu masalah de napake guna untuk anu madecenge. Basa na matu lepu ako ni matu manrasa sapuri pala. Sini no masalah mal beng kadere. Oleh karena itu maingat kidit taulino Melo kita rewa kampota suruga. Jadi setengah-tengah na tuh penduduk surga. Penduduk surga juga kata mata naik kenro ki monrok sementara ko kak tanete. Kino balik kampota suruga. Magi pala itu merasa penduduk dunia. Pada Cina ko pinrang. Ya kita naik penduduk agak ki penduduk pinrang. Padahal mu bisa salo tatai Cina. Magi merasa penduduk pinrang. Neneknya lahir di Pinrang. Bapaknya lahir di Pinrang. Alena lahir di Pinrang. Nah, Alena tahu Pinrang padahal tatai Cina. Padahal ini hakikat manusia itu penduduk surga. Orang beriman itu pasti surga. Cuma merasa penduduk dunia. Kenapa? Nenek ta, ambok ta, idi, oko kilino jagi. Makanya kami selamat rewa tanah surga. Maka de guruta duan rupamu paralu ya kari sekulino nato selamat tanah surga. Nomor sidi kurangi dosa taruh. Kurangi dosa hanya muta pajasi sama dosa pak. Pada itu gak tau pajasi sama dosa. Tapi kurang itu nih dosa dua dosa nih lo kurangi. Dosa ku pungala tala si dosa to ku pada rupa tahu. Iya ko dosa to ku pungala tala si tongan magampamu si tongan magampamu ibanding kasih baru dosa to pada rupa tahu. Iya ko dosa to ku pungala tala. Iya ko ipapisau ni pagau lepan ni paja di madosa. Tapi ko dosa to ku pada rupa tahu amu paja tapagau na depa to siap dampangat de na lepa. Angkat tahu tak cobi-cobi. Mau paja nih pak cobi-cobi. Tata-tata jalan dosa kode tilak dampeng. Tapi doko pun ngala tala. Asal paja nih pagau itu gagai paja nih madosa. Untuk palepa yero gagai ro mega rupana. Tudak ki meringkalinya bicara agama. Tudak-tudang adam pengat dosa. Jadi pede metak itu tudak ko agamu curita pede mega dosa tak dena. Joka ki boleh bolata lo mak berejama aku masih tungkat jokata si di dosa tak dena. Jadi pede mabelai bolata pole masih na to malala lo masih maka sikotoro gana dosa tak dena tungkat jokata. Dosa si tak gatungan ngeri pungala taala. Tapi dosa daripada terupa tahu
Dena urusi pengalatalo kota ini si urusu. Makanya untuk ngurusi dosa daripada terpatau banyak-banyak berjabatan tangan. Pamiga-migai mak jamaah pak. Yang tahu-tahu na caca mak jamaah. Makin nak kalah malah bawa tuh. Dia tuh dosa tah. Tanya aja dosa ta bawang idi mak jamaah nak dampang pengalatala tuh. Tapi dosa daripada terpatau amu ini gagai ro toyo ma dosa. Contoh, mangotok bosi-bosi peci kita lalu tau melo lo butingnya li peci kita ni agak dosa ro pak. Dia apa tuh kan pengoton dewa pe melawat dampang nga dewa tungkai. Dia agak. Lah bawa pengotik pun peci kita dosa mak benih. Tawi paciki dan nama nokok to njo na pangoto sojo labak tuh pangoto sojo nakade te sojo dosa topa dia apa tuh kaman lalu oi adam pangenga dewa tungkai emosi kampe wakade ko sojo aide dosa mak beni to pangoto paciki tawe ma dosa to toi paciki ma dosa to pak nasi pangoto sojo. Nalaba apa ni dia saya dampang ni? Dia harus hubungan atalak kue. Kena ni paling yurus suban sana nih. Iya nak kena dita. Iya ko mak bereja mak tahu siak dampang itu siak katanya 5 tahu mak jama. Maka ya dengarkan ni dosa na tu ripal lawangan na ya 2 si bari palawangan na parana rupa tahu. Yan tu peng kata mak jama na ringkoy. Magi ni ringko nak kena barang barutu ini. Amu deh ni ringko mak barutu to. Yang penting mak jama ki ikhlas karena Allah. Abang kata tanya karena Allah, mak jama karena hawa. Makanya karena Allah. Ya ku mak jama karena hawa tak tambah mi dosa. Makanya ku mak jama ki ini orang ni pada tatono roani. Makun rai pada nama makun rai. Bukan karena hawa. Dia kan awak dengar dia makun rema jama bawa ding tapi angka ada na peko carana jadi makun rei lapi 5 ta beraja na rusak jene apa koroane na makun rei si gesa tateng ka hawa palawagan na ya kode tanya normal ya naru jaga bukan karena hawa tapi karena Allah. Berjabatan tangan karena Allah maka digugurkan dosa-dosanya. Maka Ali Sarah mak jama. Kemudian yang kedua melu akarisuk kulino Yerowat dingi pahalangi matu tama suruga kura-kuranya kulino. 2 tuh pahalangi pak bu 2 pahalangi nato terhala tama suruga almalun albanun waramparang si bawa wija-wija waramparang kega waktu na pahalangi waramparangnya nariko angka warampara watasakta angka dena halala biasa kilo darae mesangi lo kelisu dia apa gak darat lo kata berarti lo kana darat bali darat ratala mesangi lo kana dia gak darat lo kata berarti lo kana tetap bang asori mon rimato sila dan mesangi lo kairo ya lengi punana tiatu ni malai upamo ko 2 tunrumo wadi mu lempa tapi kota lu nyoto ada tanah telu to apa mapamula malololo cau mani mesalo karena papaja gang kana telu kontainer lo kanala maka komenga ni kura-kurangi ni dosa makue kisa kura-kurangi tato bakang ni iya nomor 2 tasapai halalana hello ki bolana iro to puritin no lokana iya to litap bangi lokata tak halal kamu aide iya man rasa-rasa iku balik to litap bangi iya pale ko de tahalala ke pakui pale tar lo cicil-cicil apa oto lagi le cicil tar lo cicil-cicil oto lagi ko milino na cicil
apalagi kok suri munri matu mi boko na dene cicil iya ko mannya muki cicili inretta nelo mukin paja iro agagatta dena halala ipareo kapunana maminasa ki palisui tapi de panalisumanan na tomate napalepo pungal tala kung kamunia yung ko dibento gania ay hokoto pia surimun rito si urusu iya koko pia surimun rito si urusu amala maniyak kamajarang iya ko capu ni amala yak kamajarang ang kamu pa inrang ang kamu pa agagadi na halala miloy waja agan pale fa infaniyat hasanatuhu qabla ayuk doa malay iya ko capu de cina dosana si taitutum capu amala dosana si tayesang maka tanto bangkaro kumakiro makanya to si rusumi na kolino he walang parangnya din halala anya memang yang tu paliswi kurang-kurangi tapi na pero lo kawasan tani apa tanah ya ko tanah si diheto apalagi ko siaga 50 miliar siaga lo karo siaga lo ko 50 miliar makoro patandrar singanga makanya kura-kurangnya kulino pak kura-kura ya kodena pura kulino tomate na dampang pungalatala ko amilo muki kurangi kemudian yang kedua kega waktu orang parangi na pahalangi narekodene wajah sakena na ganda si pasakekeng ganda si pasakeke orang parata tapi dia tapasui sakena sila ada pahalangi matu iya kung kawarampara deni pasusak na naganda si pasakakang nasolangi si bawanna deto na pabaraka ko keluarga biasa ni curita angka pakampitedong mapamula biculat tumatom mampitedong ganda 40 tedonna lay sure pasusak na sini aga minasang wah acca bagay ko iya lagi din ako gire-gire tedokku misa-misa ni sini tedong patak 10 juta di nawaji sakka na tedonna mancaji pungalatala singa maga batena pungalatala singa nalasaiwi tedonna sidi malasa malasi tedonna sidi iro 30 serase yakmo wah gangkan nama saranyawa manang kamalasa isi diwe nama kanjaman namo sisae onro saranyawana yoloy mati punana tedonna mati punana tedong nasalik tedong na 40 dia na pasusak ka na maka dani bali bolana na pudangi bainena tagire-gire kan ni tedong na si dimo napatasi dekang barangkal kasi na dupa-dupa nakada kiga ni gire kan ni nakada iro tedong na kami na napuji itanay benina kiga na tedong kami na napuji lakit tawat na tuo nakadai ko pakita mataku ini ro kami nama doko na puji lada apa na to libero karono amu ya deto na jampani ka mancaji lagi reka tedok doko na lain subuhku mani ang kamu pa 30 serate dong sisa na lepa idda bainena malakai tanya po pakampite do na pulakai mancaja nagorangi nabalu mana ngite dongnya na panalian ngoto nalurangi bainena napatulan riolo bainena amo bainena masenga to okolakai mondrie napuda mana bali bolana we kanja pelakai ku mondrie gamana kanja nah kada nalian nga oto napaka napatulan riolo ya pola keko yoro dana gara patu datuan riolo kayo ko tedonna jajamu keluarga temas senga to nasalai wirangan nasolangi rangan nareko agaga dini pasu sakana ya ko ang katamali balik ko pasae naliwa sekke na amo tampu na nasuto mapai ya kan jana ko maliki balik ilagay sesa lagay ni bukuna lagay ni sasina asunna napay na sumakanja dito yandre makoto ni orang parang ke pasu sakana mapaci ni tumur gitu
Tapi ko si bade pasuisa kana mapahi para na subali mabatus sunna. Sini no masalah melebihi kada lagi orang parang. Kemudian yang kedua pahalangi matus Srimun Rino Pungalatar itu albanun wija-wijay keluarga. Angka tahu makanja sampajanna makanja puasana melo matu menre suruga legatanya jino ko benena magai nasabak bainena dina sampajang menre suruga dina jadi menre apa igatanya dina apa dina sampajang benena maka de guru tabedengan kelebihan na itu sial lobinannya lebih muyorone dina sampajang daripada makudraye magai iya ko makundraye pas sampajan na dina sampajang lakaina tama suruga bainina talawi lakaina apa digaga tanggung jawab dia tidak bertanggung jawab aku ko lakaina tetapi dari ko pas sampajang lakaina na dina sampajang benina melo menre suruga lakaina igatanya dina si wali jiku dua bene dina sampajang tas si wali nai jadi muci di bene ko masampajang mui apa anak deto na sampajang apa to manitu deto na sampajang menre suruga arua mak doke dele wali anak-anak manitu na mak doke mana apo na mak doke mana siladan menre suruga tanggung jawab makanya kurangi manitu ade dakwah kepada menantu aja tak kurangi manitu tak janda itu anak tak dakwah kepada menantu enak ya kui kodeng mas sampajang apo ku matu deto na sampajang aja tak tanya mas sampajang magama nak tak kodeng sampajang ini pak de aja tak terdenung angkat tau magala sa surya na mas sampajang lo mana ku masih gina ya ko tiak berasa ko lo mana ngana na mas sampajang rajin ngana na mas sampajang tapi ko pure mas sampajang si bici-bici ni ya ko mandre ko pamigay muandre barak malopo ki masija magi ko to malopo dena to mas sampajang pada ambo ita gari ambo apa malopo ni idi minana na suro alena dena lao ya ko malopo ki mantu pada ambo deto na to sampajang dakwah kepada menantu ini suruh kima dakwah nabita makada bita marra minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi negi ripallau ngatami ta kamungkarang biasanya kamungkarang perintah deni pogau isur iblis suju dena melo suju ingkar ya kau minta ki kemungkaran asa nabita fal yugairu biadi cegah dengan tangan naniga jolo irita kemungkaran mondripi bali boleh pak mondripi isa boleh jolo irita berbuat ingkar moto kiko subui la beneku dena sampajang ingkari beneku ko dena sampajang fal yugairu biadi cegah dengan tangan piko carana capu-capu nih lima aja lagi ta ya ku aja kurang ajar asana ya limata campa-campa yo toki di mas sampajang ya ku campa-campa na dena melo lade ki ya ku di ku macai lepuji lada apu maka dena ditaya ku pada macai fa illam yastati fa bilisanihi ya pada kumucai kumutadui musure mas sampajang murage na macai mupuja pode mules salaiwi pakai jurus kedua fabilisanihi dengan lisannya lisan siapa pada padanna ibu-ibu okos ibra angkat biasa majelis taklim podangi majelis taklim oli-oli kasih beneku ro pengajian berawat dingi mas sampajang tapi ko majelis taklim muli ya lihat patu saragang aliat tuiha
daripada nagat tengah jeta. Pura nih alias saragat telu pasang demo pada mimas sempajang. Pakai jurus ketiga, maka dari tafa'il lam yastati fa biqalbihi. Ya ko demo pada melo. Maka dengan hatinya peko carana ilo doangan nih. Tapi akareso ke jolo, dakwai jolo, surui jolo, asuro molli jolo, pura mana pi jama yaro napake milo doang. Aja telo doang bami dari takareso. Denang kanuli anak nama sempaja, denang kanuli manitu nama sempaja, denang kanuli bene nama sempaja. Nilo doang bawang puang aleng hidayah. Pada sisa ko ang katon nilo doang puang aleng nga anak. Na de pada pura mak bene. Dia na cocok abeni ke jolo na pemilo doang anak dawai jolo asro molli jolo na pemilo doang ni ya ko pura ni ro lo doang ni angkat tuh pak doangan nih pake supaya menyamang makundai masam pajang pak guru ki pak guru nih bu angkalingi pak cicam itu puang angkat tu beneku lo puji lada kasih tapi dia nami mas sempajang pura ni utat du pura ni calo pura ni wasuro molli de mopa mako keu salahkan ni di idi mani puang melogi selanga atau tepakan hidayah puang iya makan jay tepakan hidayah beneku puang apa ya ko makun reina kan hidayah menyamaki di orang newe ipangunjuma deceki lo mak berjama ipangunjuma deceki lo perjuangkan agama dari konakan agama nakan hidayah makun reye tapi sebaliknya ya ku makun rey tadi nakan hidayah nasuk bulah kena koyo lima berjama biasa nak runtuh ya mendre ka bola kato tanga Allah benina suruh masuk kini bapak bu nak kada ulah abe lo pasa angka apa aja na pita wana ranjangi labe lo pasrai bapak na de na bawi aja na bu ye pemang ikol lo pasai bapak tersuruh lalu bawi aja na apa mana kata solo pasai nang keroji na pita makor ko de na kana hidayah nasuk bulakin na koyo lima berjama tapi ko nakan na hidayah makun reye napa juma de cilaken na lo mak berjama napa juma de cilaken na lo mursu agama maka dia nabita nigi makun rep pangujuma deci laken na mursu agama yolo itama suruga 500 tahun na lakain na maka naman yolo nayak jamay maka dia guruta kaya Japar Sanusi pinran wasa makumya ko tanawgi lakain na makareso banito yolo dupay tidak gere kupagalon ya kunapay na dompet galon na makaday bainina magaga ni galunmu nakranapay domping sisa na matasa-tasa asena makutana si magaga ni aseta aseta apa matasa-tasa ni sisa na puri sangking kendo mana ni nagabaku ale na masang makotongan to na ko ini orang ni jama agama tapi ko ila si makun resoro ki ngurus ko agama yolo dupay na idi di makun raya na pagonyuma decing laken lo mak berjama yolo tama suruga na lakay na siya tama 500 to yolo na ito pa ka to takarami rin pamude may di pamude mancaji matu ratu na bidadari ko suruga sini na masalah malabdi kadere oleh karena itu maka iya dua albanun termasuk wija anak ta manitu ta pota iya tanggung jawab ta sulimun rina pungala taala tapi kupura ni dakwai na dina kan na hidayah serahkan ke pungala taala Nabi Nuh alaihissalam asiraratuna 50 tahun mak dakwah arwa bapuluh na talu tahun mainga asiraratuna 50 tahun mak dakwah arwa pulo na talu tau mainga 10 sih di tau mak dakwah napang kecilnya kan na hidayah amu benena si ba anak-anak deto na mainga madosa gina binu dina madosa na binu apa mage mak dakwah mui
Imi tu madosa nareko denai dakwai anak ina lo salah denang katorisa denang kana kapuru aninge maka ina tu madosa tapi nareko buramuki makareso pura yolli pura yuraga pura pikku carana namagama tapi alina tu lo salah maka serahkan kepada Allah pengalata urusan itu pengalata Allah sini no masalah malabing kare oleh karena itu mamagi-magi na paturungi pengalata Allah hidayah nerule pakat ya tu tungalinohe ipakat ya tu tungalinohe supaya makat ya suri mundrina pengalata Allah ya ko pakat tu tungalinohe lagi nile pakat apalagi suri mundrina pengalata Allah sini no masalah malabing kare saya kira demikian sempat sampaikan subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.